hakine sisngar sngi ngayo I ketuka RTI ngarungu pulih ikut kubur adi khatsan kan rewut ngayo I kali sablok jong ubaden samlin kiprah hajar tam kibalayok kumnu kumne kini kikat rewut kibapli ba kerteng bakata ka RTI bom yo jingara pitip ngaponi video ngaklem peti bine ngaponi video tim maaf kado ngatip kita kibreu de ki bom kersan kim de ki no kersan jong baden samlin tam baki jau dot begitu ki prahajatam ki yo to ping ya thau kabut kno kala keleti ban yo olem dei ta kata ngan pensyaya pi kumne kan mau bahai ya ka MLA scheme baro hanru phomut ki MLA kane ka scheme ka babon sen ngi ai ya ki simet ki long yeng ki long sem kakum ka jing ibit u MLA tengah ya lade ngan itu IP kergop cerita ngaru lade sethi konstitusi ya kinong Kristen tengah ai kibam Kristen tengah main ndak kumno namaran lajob sayat pan sua perman kibam Kristen kane ka skim kade ka bagi hap ai kino Kristen ibu pelikong asal nei ibu ai kerteng bat kade ndai balik kelau samlin ka polisi jongi ke surga baru hanru phomut ke MLA kila ya kata geli 2% UDP barang bah untip bahaya kata